Choice, goeiemorgen. Ek groet vir julle uit Victoria Westheid. Ek is op pad Hooptown toe op hierdie donderdagoggend die 25ste. Hier is Intercape Sleepline. Hier staan hy. Boetie, come to fix me. Guys, ek weet nou as oggendsuur, maar ek weet nou hoe laat is dit. Die bus moes al 3 uur gekom het. Ek dink is 3:30, something like that. Good morning, sir. How are you? I'm good, sir, and you? Fine. I'm going to Hooptown for Colleen. Yes. Do you have luggage? Bag. Do you have Bags, yes. How many? I have 2 bags because I'm going to George tomorrow. So ek is hy vis. Guys, ek het te veel, ek het baie klere ingepak. So ek gaan nog George toe. George, kom maar. Julle, my pink travel sak het gebreek. Thank you. My pink travel sak het gebreek. Nou het ek 2 sakke. Maar so ry die Here is goed. Ek sal weer upgrade met 'n nuwe sak. Hoe laat is dit, Jack Russell? Wie staan in Jack Russell ook? Hoe laat is dit? 12 minuten over 4. 12 minuten oor 4 in die bus. Boetie, de bus mas. It's late, nee. Yes. It's late. It's late. Yes. Because my ticket tell me it's 3 o'clock. Yes, late by 1 hour. Yes. So where did you sleep now? On Drie Sister? Yes. Julle, maar Engels kam so lekker klein bietjie pad toe, maar ek gaan boos sit. Kom jy Grassel gee vir my 'n soentjie? Of weer bly jy nou die boetie? Pas jou op en bly in jou baan. Bly in jou baan en moenie rond kykie van ek kom met die byl. Thank you, bye bye. So can I go upstairs? Yes. Yes, thank you. Bye bye, julle. My home choice.